So hi friends, welcome back to another videos. Namai nang hangge video ka siwe ket yang ande lazy mungu technicals video kana. Namai nang go YouTube channels ge mazana YouTube videos ge digo me end screen ka rami hefta ka ig teule end screen ko lo be nang go video play to live soi be ge automatically nang go video ka chi be pe thok pe ra puta ka ig teule sipo go beneficent ko lo be sipo kai bloge and screen kai bloge nang ni go channel ge subscribe le 1k view le mazana view le 1k view le ki ma YouTube channel speak yote zaina. Thank you for watching my video. Have last ke kan ki le kan les do along sui ge and screen kai bina nang ni hang ge spone e view le have e num te le na my go video za e nang ni go PC mazana laptop ke na nang ni hang ge te le na in te le kan les do anui zim rama ani phone mazana ani go smartphone mazana android phone ting ke biji kana I na mai go phone gana te la ga ules digo me end screen pa rami have tak cha so ka agu phone me gyuk le screen agu phone screen me gyuk lo ga no mi go phone ge gelo za chrome browser ge gelo chrome browser ge gite zaina nang youtube.com have type te ga lo youtube.com have type te ga de zaina nang ni hange da ba pa ku le right side Zen pay me pray me 3 dot ngau le 3 dot ke click te lo 3 dot ke click te blog ka kam ke te na nong ni desktop site ke ngau le desktop site ke unable te lo desktop site ke click te lo desktop site ke click te lo sang ke nong ni ha phone go interface ka da be pe da blog ke nong ni go Zen pay me hang dai na nong ni go youtube go icon ngau ka da le nong ni me ke click te lo nong ni go youtube icon ke click te lo sang ke kang picture design na your channels purchase and membership have la le spokang picture na YouTube studio have la YouTube studio ge download te click te lo sang ge nong hang ge phone ka da interface pe da blog ge ya map kun pe me pi hang da na nong go channel dashboard kang ge content have la le spok ge click te lo spok second option ge click te lo sang na nong hang ge nong go video smart details pe lo details pe blog nong go videos de jang pe ge end screen kai rami have ge nong ni na selected do le selected lo in kare lang pe selected le first video ge end screen kai do le end screen kai rap ta kai te le suppose na end screen first video ge kai running sai se first video ge click te le sang ge nong ni hang ge pen go option pe lo ge pen go option ge click te lo pen go option ge click te lo ge nong ni hang ge da interface pe lo ge kang zen pe me pike de zaina subtitle kai rav tak tu la le mazena end screen kai rav tak tu la le so zena mai digo me end screen nong go video ge kai rav me hep tak te la sai sui je end screen ge ge lo end screen ge ni mai blog ge nong go video ge digo me end screen kai rav me hebe de pete le si pozi gna ko option pe se la le si pogo de nong go video ko no kai rav me end screen ko no kai rav me mazena video ke subscribe button ke kai rav me mazena kang klik ge subscribe button ke mazena pihio ge nang go channels kai rami have go options la lai sipo ge nang option nang ne click te do wi le dan in ko kai rami pe pre ge element ge hang lai jena nang go video kai nei me lo ne playlist kai nei me lo ma jena subscribe button have kai nei me lo ma jena channel go list kai nei me lo lai sipo ge nang ne kai nei le choose te do wi le ma jena ai ge in ko video kai nei le sipo na video ge choose te blog ge most recent upload have la le nang last video nong ni go tati video de kai nei mi ma na second option get best for viewers nong ni go channels get view 1k lang ba kai nei mi have go options la le third option get choose specific videos have la le nong ni go video gana nong ni na end screen hang get choose to nei be bam zain du nong ni choose to do wi le suppose na ko I video ka no ka nei le video ka no ka nei blog ge apok video ka click te blog ge nigo me suste rami be I video ka no ka nei blog ge agu video ka na I suste le spo option ge choose option ge click te blog ge first ge apo ka nei blog ge I ka click kai le second ge apo ga ka rai rang ge choose specific video ge click te rai blog ge jang pe video ka nei le spo blog ge ka gu video ka no ka nei blog ge set te le spo ga nang na adjust te do wi le di apo ka ke ka hang be adjust te do wi le swipe blog ge digum save button heben rai me pi hang zai na zen pe me save button heben la le save ke de click te lo ge nangu channel ge end screen heben pakor na automatically te tu le ge inko save te ne le lo sang ga inko
agu end screen hang kai loi de le kai loi di sai sui ja agu YouTube ke gu kle YouTube ke gu te zai na ni gu me agu end screen pe mi pe mang mi hebe I so te ule nang ni gu channel monetize te loi di sang ga nang ni ko ne channel speed lang lai YouTube gu guideline ne do lang lai suppose nang ko agu channel monetize te mari lai suppose ne agu channels ke gu kle gu channels ke gi pro library ke gu lo ja nang ni gu your video so ge click te lo your video so ge gu sang ge in ko agu apo gu video ge da I thumbnail ka rang te le de le. So hi friends, welcome back to EasyMake Technicals videos. In today's videos I'm going to show you how to add pre me pi hang ni klais agu last time me hang ni klais last time na I end screen ka ni be pe mi pe ma mi he de I ko le le videos ke custom thumbnail he be di ko ma kai ram ni he ta ka I te le nang ni ko YouTube video उनका लास्ट में क्लिक तो हम ले लास्ट में क्लिक तो हम लोग है वो एंड स्क्रीन पे मम्मी है भी पीले एंड स्क्रीन पर 5 सेकंड में का दो बोले 10 सेकंड का दो 15 सेकंड के बोले उनका पहला दे एंड स्क्रीन आगु वीडियो इने का नहीं बेकनो एंड स्क्रीन पहला दे so apo de le is nang go YouTube channels ke end screen ka rab takte so piga di me pipem du to ke de le is nang agu channels ke go chilo subscribe te mag no subscribe te lo zana ngo share design du dislike te below mane comment te hing magate ke lo hebe ranga de le piga di be tem na du to ke de le